Ruhina nkokora aratsize kandi risamba kugikuramo n'urugamba ahubwo washaka umwe Hano warugoro waraye. Nukuzana sana zamutse bucya. Ukuntu maje no kwinanirwa. Ushaka kuruhuka? Ariko hano ni heza. So bwa mbere wagera hano. Kubita kaje. Ugiye kwiraka. No no kwiraka. Ndagukiri bitano. Ngojas. Ndananiwe. Wow. Ndamagiye kuba mwinji. Aho kugaragaza sasa naguru kubabona. Akwano ni kure. Shije ndushi. Kiracyapasi. Kareka biraba ari byo bashumba ariko babashiza. Abashumba kubona hari inzano naho eti dore ya mbere dore ya kabiri. None bashize stop. Turanyura muri adiri n'izi turanyura. Twinyurira hano cyane wowe. Oya, buretse. Ikize kandi na hase cyangwa na hanga. Oya da. Uri kubicurikana. Oya reka zavuge ariko njye uravuga. Wajire ku mugabo kavuga. Oya ariko tunyure hano. Oya buretse tunyura njye nutanyura njye ntabwo tunyure hano. Rekaho. Wataniwe njye Kundi kugenda ku ntambwe. Nese bigenda. Karakana ngurane ko kari kugesha aho wafeje wala. Uru wafeje karakana kari kwitambukira mahana. Ako ko mfite fichere wafeje. Tugende yura hano ubusu bukarane ko kari kugutwe ko. Ubusu ya mama wamubwira ngo iki? Ntago yakurya. Patanze. Naguzuka ari ngewe mwami wawe. Ako nagusukuriza ko ziba ziri kugenda. Ngiye shaka hamwe nagize ubwo buri kumwe na shere wawe ari. Iri shyamba ni wajya gutegura. Nate ku shyamba rimeze gutya. Tuzajya handi. Have. Shere sinakubwire uretse umuntu ujyamye hariya. Tugere yine gote. Niyo turamusiga hano. Reba ukuntu ameze. Niweho wamuzana. Ugeze umuzana uzi wamushizeho. Uri nakubwira ngo iri shyamba nta cyiza cyaryo. None reba. Shiri icyo ni iki? Uracyumvise? Icyo kiri kivuze cyumvise? Shiri ugiye he? Ndashatse gusoba kuva kare. Shiri cyane. Ahubwo shari igihe wasubiye ntawe warangiza waza tukagenda gusa akanya urangije gusoma
Iko harize. Kuko ninde wanzanyina se ngibi ni uburwayi kabisa cyane n'umukobwa mu mute oya ni uburwayi n'icyo nayo kikamfata mbona cyakimwonisha wenda gihura gusa kirambona kiragisaza koko sheri dore inkweto zavuyemo ibi bintu biri kuza muno sheri akose sheri urugumeka Sheri Huh? Tubona bari kuvuga kujana n'umuntu nta kintu yagufasha ahubwo no kujana mu ishamba dore ngaho no kurasa byamunaniye wari nawe ko ati kandi ukotorera inyuma neza kudafata iri shamba bura aragiye aricizemo ubu koko umuntu bari kuvuga Mwina nkokora arahatsize kandi iri shamba kugikuramo n'urugamba ahubwo washaka umwe umuntu uri kuvugira aha ngaha wabona bitagarutse wabona bigarutse ndagacahugwa ubwo njewe ngo ndi mu mandazi hariya wambwira ngo ibi ni ibiki wambwira ngo ibi ni ibiki biri kuba mu iri shamba ibintu biri kumara cyane muri iri shamba ibintu byakuru wa mbere nico narinde nyine mbati kukuraza nk'abo hano muri shamba biri mu iyi shamba inkoni nagitaye naho nzongera mu mbabarire naringize ngo nintuza gusa ariko hari ikintu nabonye papa camukuruye nibyo narindi kugira ngo ngire ntaho naringamije kukubita afande nakubashe rwose pe nushaka umuntu arapfukame wari tuvuye gukura ibijumba mu murima umva maze mubwire najana ndi kumwe n'umwana cyamufashe ko turi kumwe bibamereye nabi none warasanze butwamugarutse kwibuye nyine nanje ndi kuyahunga ngo ndebe ukuntu nayavamo ariko umva safani tugende ndi kuyakorera uburinzi amashamba kugira uri kuza mu murabure niba byamutwaye uri kurinda ishyamba ngo bigende ariko baba iyo mbunda nyine tugende tugende kazi nibyo mbaga kuko ndari gushaka kugenda nyine ndagenda kugenda umuntu aragenda ariko nawe umenye ko buriya ibintu ukuntu bimeze afande ukuntu ucaka uriye papa afande ahantu biragarutse wambwira ngo abantu bose umuntu ari guhura nabo bari guhita bagenda guca wambwira ngo ibintu bike
icyo ni igiti kicabiye kandi ariko mana yanjye imana intuza wambwira ngo ibi ni ibiki ibintu naho nje ndi kubyumva ubu si papa yari yagera mu rugo amahorora wambwira ngo ibi ni ibiki ibintu nje naho ndi kubyumva ariko nanjye ngiye kurakara ibintu ntabwo urabyirengagiza uri kubireba nanjye ngiye kurakara niba amure Petero gira umutima ukomeye ndavuze ngo haguruka nawe uhangane ntabwo ndarakaye intuza uzi burago majwi ko kari kuvuga sibyo uri kunyegera gake gake banarabesha nanjye ico ndafata ni ukugikindura gahunda ni kwigiyeho byigize nanjye tugiye gukodikotana ibintu byigize sha nanjye ico turahura nagikindura nagiha amabere ganye ariko si ngabirabigiraga ba nyinara ariko si byawe niki nagikindura nagiha amabere ganye ibyo nabindeba nanjye nibambura ukabona mbaye umuntu w'umugabo maze igikora birakanga abantu ubu tugiye guhangana nanjye agiye kurakara inuza aho mwashikiye ariko mumenya ngo ibi bintu muri kwigira yawe